We are Pa Ye Anibre program suni medofo sa o pese wo chichire abusua wo hia nyankopon adum na wotumbi achichire abusua mesrawo every Thursday bia from 5 to 6 we are Pa Ye Anibre program so inti pese wo chichire abusua entwu free sa program we so bo modern anetna ho ne tie de maware ebe yishira ami shira onto na nimma amen. We are Pa Ye Anibre program suni medofo sa o pese wo chichire abusua wo hia nyankopon adum na wotumbi achichire abusua mesrawo every Thursday bia from 5 to 6 we are Pa Ye Anibre program so inti pese wo chichire abusua entwu free sa program we so bo modern anetna ho ne tie de maware ebe yishira ami shira onto na nimma amen. We are Pa Ye Anibre program suni medofo sa o pese wo chichire abusua wo hia nyankopon adum na wotumbi achichire abusua mesrawo every Thursday bia from 5 to 6 we are Pa Ye Anibre program so inti pese wo chichire abusua entwu free sa program we so bo modern anetna ho ne tie de maware ebe yishira ami shira onto na nimma amen. You ene Thursday midofo our Pa Ye Anibre program so na we say na yawa da bia ye no ye bomodia na ya bedundun ya ware ho e kwa ya befa so a ya ware e be efe e be hwam na e da di echi no aware ya nam so ma fa ya nkohel na Thursday high top G multimedia suni na studio has say na yo ya mame eni ya papa omuni e ba bedi nkomo